ago medowizono novi todola pleno pola va nye YouTube ya vana dzi eye nukonye nye fokodzo nyateƒe matro nye be hegbe hedona eye hebuna aɖeke medoa hebuna ƒe gbo nenema ke ame ŋutɔ yɔ eƒe akple koe ba akple kɔ eya ta ele na mi abe eʋuawoe ene be míado míaƒe gbegbɔgblɔ kple míaƒe dekɔnuwo ɖe nugo eya ta mede wɔna eve nyawo tome be to wɔna ya dzia míasrɔ̃ nugowo abe lododo xotutuwo abe bubuwo nutinyawo ne míakɔ atu míaƒe gbegbɔgblɔwo ɖo egba míalé nuku ɖe Adagana aɖewo nu kuie la le English gbeme míagblɔ be idiomatic expression eve idiomatic expression and their meanings eya ta míage ɖe egba tɔme egba mafiɔ Adagana atɔ̃ aɖewo meɖe kuku na subscribe ɖe nye YouTube channel eye na like na ma video akple ame geɖewo enyagbegbatɔ si nu míalé nuku ɖoa eyae nye na ame aɖe gblɔ be tsakponyi ʋenyi le kpɔɖenu me wodɔm be maƒle enu le asime vɛ ke esime yi la nyemeke ɖe enua ŋu kabɔ metsa ʋu hafi va ke ɖe enu eye esi megbɔ va aƒeme la megblɔ na ame si dɔm be nu si edɔm la wɔe be metsa kponyi ʋenyi le asia me hafi te nu ke ɖe nu alo tsa kponyi ʋenyi nyagbe sia gɔme ɖe no be ame aɖe tsa kponyi ʋenyi la egɔme nye tsa le afi sia afi tsa le afi sia afi tsa kponyi ʋenyi tsa le afi sia afi yo nyagbe evelia si no míalé nuku ɖoa eyae nye trɔ to ɖe nyanu le kpɔɖenu me fofonye gblɔ nam be matrɔ to ɖe nya si gblɔ ge yele nam la nu nyuie be nyemayi ava wɔ nutrotro alo nutrogbo aɖeke o eye nyagbe trɔ to ɖe nyanu gɔme ɖe trɔ to ɖe nyanu gɔme nye lé to ɖe nyanu be nase nya si gblɔm wole la gɔme nyuie lé to ɖe nyanu nyuie be nase nu si alo nya si gblɔm wole la gɔme nyuie nyagbe etɔ̃lia si nu míalé nuku ɖo eyae nye tre nuku ɖe ame ne wogblɔ be ame aɖe tre nuku ɖe ame la ema fia be amea tsɔ nuku gblɔ nya na ame alo wɔ nuku ɖe ɖe ƒomevi tsɔ dzu amee egomame míegblɔa be tre nuku ɖe ame ema fia be amea tsɔ nuku gblɔ nya na amee alo amea trɔ nuku ɖe ƒomevi tsɔ dzu amee eye nyagbe enelia si nu míalé nuku ɖoa eyae nye tɔ ɖe aku dzi le kpɔɖenu me ŋutsu kɔkɔ si gbɔna la le tɔtɔm ɖe aku dzi ema fia be amea zɔ abe ame si nane wɔ ali na alo klona eye mate nu azɔ kabakaba o ne ame aɖe le zɔzɔm abe nuvevi aɖe wɔ eklo nɛ alo wɔ ali nɛ ele tetem ɖe azɔli me alo ele tɔtɔm ɖe azɔli me la míegblɔna be tɔ ɖe aku dzi eye nyagbe bubu si nu míagalé nuku ɖoa eyae nye sẽ gbina ame ne wogblɔ be wosẽ gbina ame ɖe enyagbe sia egɔme ɖe egɔme kpie koe nye be woado nukpe ame eye nya bubu si nu míagalé nuku ɖoa eyae nye nyatrama ne wogblɔ be ame aɖe gblɔ nyatrama ɖe ame nu
alo megblɔ be nya si gblɔm nele ɖe nu nye la nyatrame enye ma, megagblɔ nyatrama manam o. Enyagbe sia egɔme ɖe nyatrama egɔme nye nyamase gɔme na alo nyavlo alo nyagbegble. Nyatrama ke nye ma biam nele fifia. Ebia be enya mase gɔme na ke ma nye biam, enyavlo ke ma nye biam, enyagbegble ke ma enye biam. Yo ke Adagana mamletɔ nu miele nuku ɖo le egba ƒe nukekea dzia eya nye nɔ amenu. Ne ame aɖe gblɔ be le míaƒe emɔzɔzɔ mea kofi ɖewo nɔ nunye, enyagbe sia egɔme ɖe ema fia be kpe ɖe amenu yi teƒe aɖe alo wɔ nane alo zu kpeɖeŋutɔ na ame. Gɔmeɖeɖe bubu ke míega atsɔ nɛ nye zu habɔbɔ alo ameha aɖe menɔla nɔ amenu. Yo meda akpe na o ne nufiafia ya do dzidzɔ na woa, meɖe kuku na alike nenema ke na subscribe ɖe nye YouTube channel na ama videoa kple ame geɖewo. Naŋlɔ nu ɖe comment section teƒe yi ke le nye kpɔm tso. Eye ne dzɔ dzi na wo be na join míaƒe WhatsApp group hã, míaƒe agbowo le ʋuʋu. Naŋlɔ nu ɖe comment section ekema made wo me. Akpe eyi zã ɖe.